tubahaye ikaze mu makuru ya none tariki 16 kwezi kwa gatatu 2023 tukaba tuyabagezaho buri munsi. Ukaba usabwa gukora subscribe kuri channel yacu kugira ngo aza kugeraho bikoroheye. Muri studio muri kumwe na Chris Muizi plus Bahanda ku buhanga bw'ivyuma. Izi akaba ari zo ngingo zigize aya makuru. Ingabo z'abarundi ziri mu butumwa bw'amahoro muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo zatangiye kugenzura ibice M23 yavuyemo biri muri territoire ya Masisi. Ingingo igira kabiri nuko hahishuwe imikoranire misha ya leta ya Kinshasa n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Ingabo za Republika y'u Burundi bari mu butumwa bw'amahoro mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo batangiye kugenzura ibice umutwe wa M23 bavuyemo biri muri territoire ya Masisi. None tariki 16 ukwezi kwa gatatu 2023 aya makuru Minembwe Capital News yakesha itangazo ryasohowe n'ibiro bikuru by'ingabo za East African Community Regional Force Igoma ho mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ibiro bikuru by'ingabo z'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba EACRF bashize hanze itangazo harejo ku mugoroba tariki 15 ukwezi kwa gatatu 2023 rivuga ko ingabo z'igihugu cy'u Burundi ziri mu butumwa bwa East African Community muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo zatangiye kugenzura ibice byinshi umutwe wa M23 bari barambuye abasirikare ba leta ya Kinshasa FARDC muri territoire ya Masisi. Ibyo bice akaba ari Busagara, Kingi, Kabati na Kirorirwe harimo n'igice cya Sake. Ibi bice batangiye kubigenzura nyuma yuko Bwana Major General Jeff Nyagashe akoze urugendo cyangwa se ziyara rw'akazi muri territoire ya Masisi. Ni mu gihe yashakaga kumenya uko umutekano uhagaze kuko tubikesha itangaza makuru rya Radio Okapi. General Jeff Nyagashe ni nawe umuyobozi uyoboye ingabo zose ziri mu butumwa bwa mahoro muri Kivu y'Amajyaruguru mu buryo bwa EAC. Itangazo rya East African Community Regional Force rigira riti mbere yuko ingabo z'u Burundi ziri muri EACRF zija mu bice M23 yagenzuraga habanje koherezwa itsinda riyobowe na komanda wa EACRF habaho kugenzura uko umutekano uhagaze. Nyuma nibwo abasirikare b'abarundi bari muri uyu muryango bahise boherezwa mu bice bigera kuri 4 biri muri territoire ya Masisi aribyo twavuze haruguru. Ibi biro bya East African Community Regional Force byakomeje bivuga ko kuva kwa M23 mu bice bagenzura biri mu masezerano y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa EAC harimo n'umuhuza President Joao Lorenzo washizweho na Afrika yunze ubumwe EU ubwo bari bahuriye i Addis Ababa muri Ethiopia tariki 17 ukwezi kwa kabiri 2023. Bikaba byitwezwe ko uyu mutwe wa M23 ukomeza kurekura ibice wari warigaruriye ukaba werekeje hateganijwe ko uba ucumbitse muri Sabyinyo maze nyuma ugakorana na leta ya Kinshasa ibiganiro by'amahoro nk'uko biri mu myanzuro y'abakuru b'ibihugu bagize umuryango wa EAC. Intambara ibera mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihuza umutwe wa M23 n'ihuriro rya FARDC FDLR Maimai Nyatura n'abashanshuro b'abazungu bavuye muri Bulgaria na Romania ndetse no mu Burusiya imaze igihe kingana n'umwaka urengaho iminsi hejuru. Hahishuwe amakuru yimbitse ku mikoranire ya leta ya Kinshasa n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR wishe abatutsi bagera kuri miliyoni mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1994. Aya ni amakuru yakorewe itohoza rihanitse akaba ari no mu byiciro bibiri nk'uko Minembwe Capital News tubikesha itangazamakuru rya Africa Intelligence mu nyandiko zavumbuwe zigaragaza ko zanditswe ku itariki 7 ukwezi kwa gatatu 2023
2023 zishikirizwa abahagarariye ibihugu byo mu Burayi mu gihugu cya Repubulika y'u Rwanda. Muri izo nyandiko zavuga ko kuva imirwano itangira hagati y'igisirikare cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo FARDC n'umutwe wa M23, ubutasi bw'igisirikare cy'u Rwanda RDF butigeze buhagarara, ahubwo bwakomeje gukurikirana imikoranire y'ingabo za FARDC n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ushinjwa ubwicanyi bwakozwe mu mwaka wa 1994. Muri izo nyandiko zavumbuwe zavuga ko kandi ubutasi bw'igisirikare cy'u Rwanda RDF bagaragaje ibikorwa by'ibanga byakomeje kubaho hagati ya FDLR n'igisirikare cya Kinshasa FARDC ahagana mu mwaka wa 2020. Izo nyandiko zigaragaza ibiganiro n'imikoranire imwe mu bya politiki ndetse n'ibya gisirikare, bikaba byaragizwemo uruhare na Major General Pacifique Ntawunguka wanashiriweho ibihano n'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi. General Ntawunguka asanzwe ari umuyobozi mukuru w'umutwe wa FDLR mu bya gisirikare azwi ku izina rya Omega, yaganiriye na gavana w'urwego rwa gisirikare rwahawe kuyobora intara ya Kivu ya ruguru Constant Ndima. Itsinda ry'ubutasi bw'u Rwanda NACC rivuga ko mu kiganiro cyihariye cyabaye ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatanu 2022, iki kiganiro cyabaye hakoreshejwe telefone ngendanwa. General Omega yasabaga ko abarwanyi be bishurwa kugira ngo bakomeze gufasha FARDC mu rugamba rwaberaga muri teritware ya Rucuru ho muri Kivu ya ruguru. General Omega mu majwi ye yumvikanye avuga ko abasirikare be bagomba kwishurwa amafaranga $100 angana na 300 kuri buri musirikare we w'umukomando ho mu itsinda ryihariye rizwi nka CRAP ndetse n'itsinda ry'abarwanyi bahambaye ba FDLR bayoborwa na Colonel Ruvuga Imikore Ruhinda. Nyuma y'iminsi 3 batarishurwa, abasirikare 45 bari mu itsinda ryari ryagiye ku rugamba bayobowe na Lieutenant Noheli Nyingabo banze kujya mu mirwano. Itsinda rya NACC kandi rivuga ko imyitwarire y'igisirikare cya Kongo yo gufasha umutwe wa FDLR cyawuhaye imbunda, amasasu, imodoka ndetse n'imyambaro ya gisirikare uniforme cyangwa tenue. Ikindi nuko abasirikare ba FDLR bari bambaye imyenda ya FARDC ubwo bari bambutse umupaka bajya muri Uganda mu rwego rwo kugaba ibitero ku mutwe wa M23 mu muhana wa Bunagana mu mwaka wa 2022. Dore ibimenyetso byagaragazaga imikoranire ya FARDC na FDLR seretswe Perezida Felix Tshisekedi i Kinshasa mu mwaka wa 2022. Ni mu gihe intumwa z'u Rwanda zagiriye uruzinduko i Kinshasa zirimo umuyobozi mukuru wa NACC ariwe bwana Brigadier General Joseph Nzabamwita na Brigadier General Vincent Nyakarundi uyobora urwego rw'iperereza rw'ingabo z'u Rwanda RDF. Icyo gihe Perezida Tshisekedi yababwiye ko atarazi ko hari imikoranire y'ingabo ze FARDC na FDLR. Ibi usanga bihabanye n'ibyo yatangaje mu kwezi kwa mbere 2023 mu nama y'abakuru b'ibihugu bo mu karere, aho yemeye ko yumvise ko hari imikoranire y'igisirikare cye FARDC na FDLR. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyaje guhindura Major General Peter Kuba Kirimwami mu buyobozi bw'ibikorwa bya gisirikare mu ntara ya Ituri zo kurwanya M23 muri operasiyo yiswe Sokolade, aho uyu yakekwagaho ubufatanye na FDLR kuva mu ntangiriro z'umwaka wa 2022 kugeza none.
Mu makuru ya Ukraine nanone tubagezaho nkuko mubizi nyuma y'irohama rya drone y'igisirikare ca Amerika mu nyanja yirabura ubwo indege y'Abarusiya yagonganaga ni drone. Abarusiya nibo babaye abambere mu kugera aho iyi drone yarohamiye, ariko bakaba bavuga ko yangiritse cyane mu buryo ki itaba igikozwe ngo ikomeze akazi kayo. Iyi drone bakaba bayisanze iri muri metro 5,000 bw'iyi nyanja yirabura. Ibihugu byombi bikaba bishinjanya ubushotoranyi, aho igihugu cy'Uburusiya gishinja Amerika kurenga imbibi kuko iyi drone yari igeze mu kirere cy'Uburusiya. Murakoze, reka mbashimire mwe mwabanye natwe, tukaba tubibutsa ko mwadukurikirana no kuzindi mbuga nkoranyambaga zacu nka Instagram, Twitter, Facebook page yacu, website www.minembwe Capital News, naho mu makuru yo mu kanya.